umupira ugiye kuba ku isaha saa 9 hagati ya Hilal ikipe ya PRFC. Wowe dukurikira uragana prediction yawe ni iyihe? Yandika muri comment nza tubiganiraho neza cyane. Ni MC John Brani. Ibuka ukanda subscribe, ibuka ukanda ukagira ngo kugira tubashe kugenda twubaka neza cyane. Ibuka gufyonda kabisa ngo kuri subscribe ubundi ukande kuri like. Dukomeze cyane turyoherwe cyane n'ibirori biri kubera kuri Kigali Press Stadium abakunzi ba PRFC kizara cyinshi cyane. Birumvikana wowe dukurikira urya nayo w'umubyeyi Faustin na PRFC ni ku mutima cyane. Hanyuma Sals yanditse ati ni ubururu n'umweru umukunzi wa Lion. Oya saka kona gakise kandi. Ari Hilal. Ali Hilal. Naze mugwa muri gwa warumenye. Abafana ba Peri gacuma. Bari kuvuga yuko ngo bagiye gutsinda Ari Hilal bine ku busa. Wowe urabyumva gute? Ali Hilal. Toujours mu matsinda. Wowe uriteguye cyane ugiye gufana ikipe ya Hilal. Abafana Peri kuvuga ko bagiye kwitsinda byanze bikunze. Oya barasa n'abakwikirita bagaseka. Umuntu wikiri gisagaseka. Ni ubuseka. Uyu munsi yego ndakabona cyane. Hanyuma abandi bantu bataraza kuri stade akakanya wababwira iki ko mbona ari Hilal n'abafana bamaze kuba beshi bayo. Abafana bazirari. Dore ngabari. Bara abafana bari mu gihe cyamujya mu kiganiro. Ni umuvandimwe. Wow. Yego shani mama mama afite ubururu n'umwe. Abafana pe ko bafite murare nyinshi uyu munsi urabakira. Abafana ba Perese iri barabisana. Ali Hilal. Abana cyane. Yes, abantu badukurikira hirya no hino rero bana ko ibintu ari umurokotera kure cyane. Abarengo maje gushyikira Ari Hilal. Ali Hilal. Barafana aperi ngo bari kwishisha gusa bitarabo. Ndabona bafite murara ariko nabo. Abadukurikiye mu hirya no hino kanongera nkumeze mbifuriza byiza cyane. Iyi ni Tuza TV mukanya gato match iraza kubitangira. Kora subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'akantu gato kuri iyi match live. Tumukatuye kwinjira muri stade ubundi makaze cicire rimwe. Abakunzi ba Peri kuri murare nyinshi cyane babwa tugiye kubita Hilal tuyimena umutwe tuyitwara amanota 3 ndetse n'amafaranga iyabika ariko twego twamaze kuba dutwara amanota 3. Urabona gute muri comment andikamo ubundi twiganirira cyane. Murare nyinshi cyane abakunzi ba Peri niba nawe wikunda amaboko hejuru cyane. Kora like ni buri mukunzi wa Tuza TV kanda subscribe ubundi byose bikomeza kugenda neza cyane. Gende MC John Bryan ibigisho babone ku mugore wabo ntabwo bazabonera ku ndaya reka genda cyamwe umuvana mwatabare ibyishimo baburiye ku mugore wabo ntabwo bazabonera ku ndaya. Biragaragara ko abakunzi ba Peri kuri murare nyinshi cyane wowe dukurikira wagana hehe jya muri comment unyandikire ubundi utwandikira kuri WhatsApp 0783 42 Mudukurikire
mudukurikiyemo ese ibyishimo abo bafana ba peri bafite aka kanya na nyuma y'umukino